سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمريت نايو لومون كم وترو أقدس زيناتات عن استوى ألينا يزنبرنا تطوس لزبالة دي كونه كابون لعل كونه تاسل زنبرة ناو تبليسنا لنا جدما بزمرت عن بزحية لم كونه تازغص زلو حدا غنيا نيرو باب فلاي تزلع على حدا قاعد سخونه كويناتنا يوكرين الراشان أبز خفة ملك بتحكم زلون أب حدا ليتي وياب حدا معلتي بحمش تشح درون مدقع تخكات كم استخايدة تنقير له أوروبا دحر خندي بوليسنا مغيار من قدون جميرون كم زلو كنرن خلينا سلازي كسام مودا تمساي صنعوا لا يقبروا سبورت يقبروا مجمريا بس نجمر. Ukraine is under siege. The sky is falling and Russia's army is closing in with more than 5,000 drones. Russia is boasting of a troop battalion of 160,000. Cities are shaking under nightly strikes with the front lines crumbling. Ukraine is facing its most intense assault since the war began. بحفشة كم دريا زلنا انت ام زبل زلو. It's under siege. The sky is falling. Russia's army is closing in with more than 5,000 drones. Russia is boasting of a troop battalion of 160,000. Cities are shaking under nightly strikes with the front lines crumbling. انتينا نسمع زلنا بحفشة يوكرين اب ديب ترابل اتيا خمزلا اب عبش قراتيا خمزلان بفلاي ازي اب منغو اسرائيلن ايرانن زغبر زنبره كونات نبوتين زبلت عدليو كمزيتات علم ديستراكتد كتكون كلا بوتين نتزغبرو زنبره مدكعتي بزحيه لملكعي زغبرو حدا كابتي ابتو كيناتنا اسرائيلن ايرانن كم تزدل نيران ون كدغف زي كاله بزحات كيلاتات دسمامعو لنت انتلو بوتين ملو اتوكروناتو ابتو كيناتنا يوكرين يزلو سلازي እቲ ኩናት ናይ ኢራን ክኸፈት ከሎ እስራኤል ናብ ኢራን ክትገብር ከላ እስራኤል ስለምንታይ ናብ ኢራን ተኩሳ ይኮነን ዝብል ብግምጣሉ እንቋዕ እዚ ኩናት ዝጀመረ ባህላዊ ፑቲን ቃል በቃልኩም ይብል ማለት ይኮነን ግን ነቲ ዕላማ ናቱ ብጣዕሚ ምቹ እዩ ምክንያቱ ንዩክሬን ዝዕጥቃ ዘሎ ብምሉእ ሓይሊ ክዕጥቃ ዝኽእል መን እዩ ኣሜሪካ እዩ ንእስራኤል ኣንጻር ኢራን ክዕጥቃ ዝኽእል መን እዩ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ እቲ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን እናተመቓቐለ ክኸይድ ከሎ ቀዳምነት ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ድማ ዩክሬን ኣይኮነን መንዳ እስራኤል እዩ ስለዚ እስራኤል ትኸፍቶ ግንባር ፑቲን ኢንዳይሬክትሊ ዓበ በነፊት እዩ ዘሎ ዓበ መክሰብ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ሓደው እቲ ሚድያ ብዓብዩ ናብ እስራኤል ጥራይ ዝጥምት ስለዚ ካብ ሚድያ ዕረፍቲ ዝረክብ ካልኣይ እቲ ኩናት ናይ እስራኤል ናበርትዑ እንድሕር ከይዱ ሃገራት ኤውሮፓ ይኹን ቀዳማይ ድማ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዩክሬን ንምሕሳብ ግዜ የብላ ዩክሬን ድማ ካብ ሚድያ ተተሰዊሮም ኣብ ኩናት ክቕፅልሉ ዘለዎም ዕድል ኩሉ ግዜ ፀቢብ እዩ ስለምንታይ ኣብ ሚድያን ኣብቲ ናራቲቭን እንተለዉ እዩ እቲ ደገፍ ካብ ኤውሮፓ ይኹን ካብ ኣሜሪካ ክመፅእ ዝኽእል ካብቲ ቴሌቭዥን ተጠፊኦም እቶም ፖለቲከኛታት ንዩክሬን ንምሕጋዝ ዘገድዶም ሓይሊ የለን እቲ ሚድያ እዩ ዘገድዶም መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ብምጥቃም ንሱ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብብዝሒ ድሮናት ብምጥቃም 5,000 ብሓደ ግዜ እዛ እቲና ዘለና መድረክ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ 5,000 ድሮናት ክሰድድ ከሎ ወይ እውን ተወርዋሪ ኣብ ሰማይ ክሰድድ ከሎ እንታይ ዝገብር ዘሎ 5,000 ዕላማታቱ ክሃርም ማለት ኣይኮነን ዩክሬን ኣብዚ ቀረባ ናይ ኔቶ ሳሚት ገለመለ ብዙሕ ክንሕግዘኩም ኢና ኢሎም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሚሳይላት ገለመለ ሂቦሞም ኣለዉ እንታይ ካ ትገብር ሕጂ ሕማቃት ድሮናት ትሰድድ ሕማቃት ድሮናት ማለት بقليل كرة ما زخلاقن عند حد يهرم كان مع بحر قدوسة زمت عملت يوكرين نزن درونات بحمش الشح بغلت الشح بعشرة الشح استسرحة دولار مالت استسرحة درونات بمليون دولار زجزاء ميسايل جيروميوم كهرموازلهم اير ديفنس سيستم مالتي لازم تاير ديفنس سيستم ايكونن يوكرين اسرائيل مس يوكرين زنبرا اسرائيل مس ايران زنبرا كوينات تو كتبل استجددت ونكو اير ديفنس سيستم ناتاسلت وداي كودا قرب معتا كم صرفوا مسفلتو بشبت بديو نتي مقراص تخصم زغبر غيرمو ازي دما ابزي ببصحي كم ز عينت درونان تسديدكا فلايتنا اندستريال كاباسيتنا تا كومونيكا تفرع عقم تلكا غينو انتي زفتر نتي صلايخا لبوس لتطفالو كل زلو اير ديفنس سيستم مسبله شعو ناتدا خمس كرت حيال اصوارات ناتكا حيال ميسايلات ناتكا شعو ابتسد العلاماتاتو بزي قلص عقب يحرم يخل እዚ ድማ ነታ ዓውደ ኩናት ሓደገኛ ዝገብሮ ዘሎ ንስዩ ወላ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሒዝካ እንተለኻ እውን ጋራንቲ የብልካን ስለምንታይ
كل عينة درونات حد عينة عقم له مالتي يكون سلازي اير ديفنس سيستم تلكا ببزح درونات يسدولكا ويون تاشمي قبرولكا نتا اير ديفنس سيستم نات كادما نعوك تحرم تطفو شعو رايكا مسترفكا انتا قبروها ببزحي برتع ميسايلات درونات يسدولكا سلازي حجنا اتوزلنا مدرخ بفلاي كاب حجنا حمشت عمت I'm telling you كاب حجنا حمشت عمت industry ناي درون كم عمل زي على هاجر will have a big problem أبز حج modern warfare ناتوزلنا ناي درون عقب كم عمل زي على هاجر انت خونا السلام كمرت خلاله تقلال بسلام انت لي كوين يكون بكوينات بزح درونات لي غيركا كبيد بتهكقات كم زخل أبز معبو العالم كم معلتن رؤية زلناينا بزح درونات زدما مستقل طافنايت برودكشن ناتو بزحات هاجرات تجوزون كم عبلون كيلن هالوا لذي Ukraine is facing its most intense assault since the war started, and the message from Moscow is clear. The worst is yet to come. Ukraine is not merely at war. It is enduring and escalating. يوكرين نتزلو صقمات نمكلخال كل عينتها تقبر زلا باير ديفنس سيستم ناتا نفرت كوينات ناتا كل نجارات كل نجارنا جبرت يعني عقدة مكتفتن دلا باي ذا واي قال كابتن F-16 تبعها نفرتنا يوكرين ون قال لي انت حريمان كم زود غايز نجار زلو اتعنوت نزل نفرتنا ريكم زلنا نتعنوت كيناري تعجم سلو زلو إلا مينيمايز جيرنا there's a lot of destruction ما اتعنوت يوريد زلو من البات هبزيا عند فيديو نعرف نشتي كريكم. It's been a terrifying weekend in Ukraine, not just in the eastern oblasts where Russia now claims to have seized more territory than at any time since its invasion in February 2022. From the small town of Smila, right in the middle of the country, to Odessa in the south, a reality show. So كم ريد لنا أب يوكرين بزح destruction وريدو خمزلو بزح عنوات وريدو خمزلو بزح سقم وريدو خمزلو حركة مادما راشا دما حدشت كتماتاتونا تقوصاصرت خيت كم زلا By several accounts, Russia's سلازي زي channel 4 بحالنا يوكي زقبرو نيرو التكوينات يوكرين ون متقعت كير عليها وش راشا استقبر متقعت له بحفشا كم ريزلنا اتناي براشا زقبر زلو متقعتي مور دومينيانت مور حيال مور كبير ناخوني دما تزلو سلازي نزع عوده كوينات زن مغيار كالوت حيلتاتون استفل عليه حاجز يبلويم استفل عليه دقف كبر فتينو مالو اوروبا استفل عليه حاجز يبلويم maybe I need to cut them Russian-backed separatists propaganda war, Luhansk, the first entire region that Russia claims to have under complete زي كتما زي قال كابتن مجمريا راشا استقطرت لوهانسك تبعاليا دونالد ترامب نو فلاديمير بوتين لان كان بقلت تزاري بلو اتتقوصات إيرنا هذا لنا مريتنا يوكرين ملو بملو أكلنا راشايو كم أكلنا راشا دما كوني بمبال درو تتقوصات إيروزا لوتري ولا غمتي لوهانسك زبحال ملو بملو تقوصات إيرولو دونيسك زبحال ملو كنبلا نقلنا زابروسيشيا زبحال نسون ملو جلس طرفه كله يغلي قونتي كيروسين زبحال كارلو سلازي زين تنربعت أوبلاس زبحال وين أربعة زوباتاتنا يوكرين راشا تقوصات إيراتو زلها ملو أكلنا راشا كم زخونة دما دونالد ترامب تي فلاديمير بوتين ديكلير جيرو وين أويجلو كاب إيروبا كتاو ناي تليفون ركبت جيرو نيرو ناي فرنسا بريزنت بقطع بتليفون مستراغي بنيرو أبو سزرار بوس كخنري. In Ukraine, Germany's reportedly begun financing. No, this is not that report. Let me find that report. French President Emmanuel Macron has spoken with Vladimir Putin of Russia by phone. According to the Elysee Palace, their first direct exchange since September 2022 saw them discuss Iran and Ukraine. President Macron's office said the call lasted 2 hours, and the French leader called for a ceasefire in Ukraine and the start of negotiations on ending the conflict. President Putin blamed the West for the war. The statement from the Kremlin says the Russian president told the French president that any peace deal must be comprehensive and long-term and be based on new territorial realities. كم زنريو زلنا أمونغو فلاديمير بوتين ماكرونن ناي فرنسا بريزيدنت إيمانويل ماكرونن ناي تليفون ركب كم استخايدا إذا ركب الزدما دحري إسرع كلتن نمجمريا جزء بتليفون يراقبوا خمسة لون إنا نرزلنا سلزي كمي حدا عمت بزيك على العالم مس فلاديمير بوتين بأكال من الرخاب يقوم بتليفون من الرخاب
ፕሮፓጋንዳ ናይ ፑቲን ምድፋዕ እዩ ዝብል ፖሊሲ ናይ ኤውሮጳ ዝነበረ እዩ ብፍላይ እታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ኡርሱላ ቫን ላይንን እታ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዘላ ካያ ካላስን ክልቲኦም ዝኽተልዎ ዝነበረ ፖሊሲ እዩ የስወት ስለዘይሰለጦም ሕጂ የለን ብካልእ መንገዲ ናብ ፑቲን ከድና ደው ኢልና ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኢግኖር ገይርዎም እዩ ኣሜን በዓልኩም ትፈልጡ ተጨፋጨፉ ክልተ ቆልዑ ኣብ ሓደ ፓርክ ዝበኣሱ እንተለዉ ምዕራቅ ታቢዮም ካ ክትገጥፎም ኣለካ ሓይሎም ክሳብ ዝውዱ ኢልዎም ኮይ እቶም ቆልዑ ገይርዎም ኪዱ ተባልዑ ምስ ደኸምኩም ኣነ መፅአ ክዓርቀኩም ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ኤውሮጳ ናብ ራሻ ከይዶም ቅድሚ ሕጂ ዲፕሎማሳይ እንደለን ኢና ምስ ፑቲን ዲፕሎማሳይ ግበርኒ ብምባል ትዕቢት ሒዝዎም ዝነበረ ሕጂ ኣብቲ ትዕቢት ካብቲ ትዕቢት ወፂኦም ናብ ኩነታት ናይ ዘተ ሰላም ወይ እውን ምስ ራሻ ክንዘራረብ ኣለና ምስ ፑቲን ክንዘራረብ ኣለና ብምባል ምስ ፑቲን ብቐጥታ ብቴሌፎን ከም ንሪኦ ዘለና ኢማኑኤል ማክሮን ምስ ቭላድሚር ፑቲን ከም ዝተራኸበን ፑቲን ድማ ይድውልሉ ስለ ዘለዉ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ይርዮ ስለ ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ተቐቢልና ኢና ኩነታት ናይ ሰላምን ምቁራፅ ሰኽሲ ክንገብር ንኽእል ካልኣይ ድማ ግዝያዊ ምቁራፅ ሰኽሲ ኣየገድሰንን እዩ ዘለኒ ናይ ሓዋሩ መፍትሒ እየ ዝደሊ ዘለኹ ናይ ሓዋሩ መፍትሒ ማለት ድማ ነቲ ናይ ሓዋሩ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ኔቶ ካብ ዩክሬን ፀራሪካ ምውፃእ ካልእ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ተቐቢልካ እምበር ኣብ ሓንጎልኩም ዘሎ ህውተታ ንዑ ይኮናን ከነሳልጥ ኢሉ ብግልፂ ነጊርዎም ኣሎ ስለዚ ኣጋይን እቲ ባይታ ናቱ ኣድሪዱ ሒዙ ዝነበረ መን ምዃኑ ሪና ኣለና እና ዊሲ እቲ ኩነታት ኤውሮጳ 180 ዲግሪ ሽፍት ገይሮም ካብቲ ዝነበርዎ ፖሊሲ ግምጥል ኢሎም ምስ ፑቲን ክዘራረቡ ጀሚሮም ኣለዉ Russian President Vladimir Putin and French President Emmanuel Macron spoke for 2 hours on Tuesday in their first phone call since 2022. A tense exchange focused on Ukraine and Iran. Macron urged an immediate Ukraine ceasefire and reiterated France's unwavering support for Ukrainian sovereignty. But Putin rejected the appeal, blaming the West. ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ተኻይዱ ዘሎ እቲ ዝተገብረ ዝርርብ ንክልተ ሰዓት ዝቐፀለ ሶ ንውሕ ዝበለ ሰዓታት እዋን ከም ዝተዘራረበ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ብማክሮን ወይ ካብ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ከም ሕቶ ዝቐረበ ወይ እውን ከም ጠለብ ዝቐረበ ዩክሬን ሲስፋየር ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ናይ ዩክሬን ብቕፅበት ወይ ብዝቐልጠፈ ክኸውን በት ፑቲን ሪጀክትስ ኢት ፑቲን ድማ ብቐጥታ ኣብ ገፁ ነፂግዎ ማለት እዩ ኢንሲስቲንግ Kiev must accept new territorial boundaries. ስለዚ ህፁፅ ዝኾነ ወይ እውን ቅልጡፍ ዝኾነ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝበሃል የለን ኣብ ናይ ዩክሬን መንግስቲ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነነት ተቐቢሉ ብኡ ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ እምበር ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኮይንካ ዲማንድስ ወይ እውን ጠለባት ትገብረሉ ኩነታት ከምዘየለ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣጋይ በቲ ዓውደ ኩናት ኣብ ዓውደ ኩናት ፀብለልትነት ከም ዘለዎ እንድሕሪ ዝፈልጥ ኮይኑ ቭላድሚር ፑቲን ናይ ኤውሮጳውያን ኮንዲሽንስ ወይ ከዓ ቅድመ ኩነታት ንክሰምዕ ዘገድዶ ምክንያት ኩሉ ይክልኒ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከም ዝጠቐስናዮ ብወገን ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ራሻ ከሎ ዘነፅሮ ነገር ተሎ እዚ ኩናት እዚ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ራሻ ወይ እውን ዩክሬን ምስ ራሻ ይኮነ እዚ ኩናት እዚ ኔቶ ንዩክሬን ከም መጋበርያን ከም ባይታን ተጠቂሙ ንራሻ ንምቁፅፃርን ንምድኻምን ዝገበረ ኩናት እዩ ስለዚ ናይ ራሻ ጠለብ እዚ ኩናት እዚ ናይ ዩክሬን ሕቶ ዘይኮነ ናይ ኔቶ ሕቶ ስለ ዝኾነ ኔቶ እዩ ነዚ ካብዚ ዩክሬን ጠቕሊሉ ንብረቱ ጠርኒፉ ክወፅእ ዘለዎ ስለዚ እንተዘየለ ራሻ ፓውንድ ሴንትራል ዩክሬን ኢን ሪተርን ስለዚ እዚ እንተዘይተገይሩ ድማ ራሻ እቲ ትገብሮ ዘላ ገጅፍ መጥቃዕቲ ወይ እውን ብርቱዕ መጥቃዕቲ ብዝለዓለ ሓይሊ ክትቅፅሎ ምዃና እያ ትነግር ዘላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሞመንተም ዝብልዎ ወይ እውን እቲ ናይ ዓወት መንፈስ ምስ ራሻ ስለ ዘሎ ንፈረንሳይ ይኹን ንኤውሮጳ ሰሚዖም መርገፂኦምን መንገዶምን ንክቕይሩ ዘገድዶም ኩነታት ኣይረኣዮን እዩ ዘሎ ንዓለም እውን ኣይረኣያን እዩ ዘሎ ስለዚ ኣገይን እዚ ኩናት እዚ ኣብ መወዳእታ ኣብ ጣውላይ ክውዳእ ኢልና ብቴሌፎን ድዮም ኣብ ባይታ ተረኺቦም እዮም ክውድዎ ብከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ዝውዳእ ኩናት የለን እዩ ዝበሃል በረገ ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም ኣብ ሓደ መርገፂ ክመፅሎም ተወሳኺ ብዛዕባ ኢራን እውን ከም ተዘራረቡ እዩ ዝንገር ጉዳይ ናይ ኢራን ንኤውሮጳስ እንታይ ዝምልከቶም ነይሩ ግን ኣገይን ኣብዘይ ጉዳይካ ከም ሱፐር ፓወር ኣክት ምግባር ንቡር ስለ ዝኾነ እዩ She joins us from Riga. Welcome to DW.
ሕጂ እቲ ንፈረንሳ ናብ ፑቲን ንክድውል ዘገደዳ ወይ ነይሮባ መርገፂኦም ቀይሮም ንፑቲን ምድዋል ዘገደዶም እንታይ ይፈልጥኩም ኣለኹም? ሓልዮት ናይ ሰላም ስለ ዘለዎም ወይ ናይ ሰላም ኩነታት ተረዲዎም ኣይኮነን። እዚያ ጉዳይ እዚያ እያ። Has learned that the United States is holding back weapons that the Biden administration and the last Congress marked for Ukraine. This comes as Russia has made territorial gains in Ukraine in recent days and blasted the country with unrelenting drone and missile attacks. Nick Schifrin is here now with more. So Nick, tell us what you've learned about these weapons that in Ukraine. So እንታይም ዝብል ዘሎ ብወገን ኣሜሪካ ድማ እቲ ኣብ ግዜ ጆ ባይደን ንዩክሬን ክሕግዝዋ ምዃኖም ቃላት እዮም ዝነበሩ ወሲኖም ዝነበሩ ኣፅዋራት ድማ በብእዋኑ ናብ ዩክሬን ክኸይድ ዝግብኦ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣፅዋራት ክዓፁን ጠጠው ከብሎን ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ሕቶ ድማ እዚ ኣፅዋራት እዚ ዩክሬን ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ዝገደደ ሽግር ወዲቓቱላ ኣብ ዘላ ነፍሳ ንክትከላኸል እውን ነቲ ዘሎ ኩነታት ንክትቅፅል እውን ክሕግዛ ዝኽእል እንተነይሩ ነቲ ብራሻ ተፈኒላ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንክትከላኸል ወይ ንክተትሕንቲ ኮይና ኣፅዋር ከድልያ እዩ። ኣብቲ ዝገደደ ግዜ ነቲ ኣፅዋር ድማ ጠጠው የብልዎ ኣለዉ። እዚ ከዓ ክሳዕ ክንደይ ኣሜሪካ ደፋፊያ ኣብ ሓዊት እያ ኣብቲ ሓዊ ክትጥበስ ከለኻ ግድባይ ኢላትካ ክትከይድ ፀገም ከም ዘይብላ ኢና ንርኢ ዘለና። ኤቭሪዌር ኢትስ ዘ ሴም። ኣሜሪካ ኣብ ሓዊ ክእትውካ ይኽእሎም ምሳኻ ኮይኖም ኣጆኻ ኩሉ ግዜ ክሳብ ሞት ትፈልየና ምሳኻ ኣለና ክብልካ ይኽእሉ እዮም። ሓንቲ ዓቐበት ምስ ኣጋጥመቶም ግን ሶሪ ሓሳብና ቀይርና ኣለና ግድባይ ጉድላክ ኢሎምካ ዕዝር ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብታ ፈተናን ኣብታ ከባድ መድረኽን ምሳተኻ ኣብ ኣግሒፎምካ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። ብፍላይ ድማ ኣብ ዝበነ ዶናልድ ትራምፕ እቲ እንኳ ክጠልምዎ ዘይክእሉ ሃገር ተሎ እቲ እንኳ እየ ዝብለኩም እስራኤል ዝበሃል ጥራይ እስራኤል ድማ ንእስራኤል ስለ ዝፈትዎ ዘይኮነ ንዶናልድ ትራምፕ ቤላ ገይሮም ብጎረሩ ሓኒቆም ሒዞም ስለ ዘሎ ናብ ዘብሎ ይብሉ እንተቲ ንዩክሬን ግን ንህልኩም ኣብታ ሕማቅ ጊዜ learned about these weapons that were scheduled to go to Ukraine. The Trump administration has halted weapons that Ukraine was scheduled to receive that, as you said, Amna, were appropriated by last term's Congress and authorized by the Biden administration. The list includes these weapons: Patriot air defense missiles, 155mm artillery rounds, Gimler missiles. Those are fired. እንታዮም ቶም ኣፅዋር ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ክወሃቦም መብፃዕቲ ኣትዩሎም ዝነበረ ወይ እውን ተወሲኑሎም ዝነበረ ማለት እዩ። ብኮንግረስ ድማ በቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ድማ ኮንፈርም እንትኾነ ማለት እዩ። እዚ ፓትሪዮት ፓክ 3 ሚሳይልስ አሚን እዚ ማለት ዳርጋ ነፍሰ ምድሓን ኢንፊጅን ጌርኩም ስርዎ። ፓትሪዮት ማለት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ዩክሬን እዩ። 5000 ድሮናትን ሚሳይላትን ኣብ ሓንቲ ለይቲ ዝሰድሎም ዘለው ራሽያ ናብ ዩክሬን ክንብል ከለና እንተወሓደ ነፍስኻ ንክትከላኸል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናትካ ክሰርሕ ኣለዎ። እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም እንተለካ ኮይኑ ድማ ሚሳይላት ተኩሲ ነቲ ሚሳይል ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ድሮን ወይ ካ ሚሳይል ኣልዮ። ስለዚ ነቲ ሚሳይል ነቲ ፓትሪዮት ዝበሃል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘድልየካ ሚሳይላት ንዑ ከልኪሎሞም ኣለዉ ኢና ንብል ዘለና። ካልእ ዘረባ ዩክሬን ባዕለ ዲኹም ትፈልጡ እዮም። ንዩክሬን ባዕለ ነኹም ትፈልጡ እያ ትብሎም ዘላ ኣሜሪካ። ምክንያቱ ራሽያ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክደብድቦም ከላ ነብሶም ንከይከላኸሉ እቲ ዘድሊ ነገር ካልእ 155 ሚሜ አርቲለሪ ራውንድ ዝኻ ትመዳፍዕ ማለት እዩ። ከምኡውን ጂኤምኤልአርኤስ ሚሳይልስ በሃል ሽቲንገር ሚሳይልስ ኤም7 ሚሳይልስ ስለዚ ኩሉ ዓይነት ሚሳይላት ማለት እዩ ክትኳስ ዝኽእል ሚሳይላት ማለት እዩ። ነዚ ጠጠው ኣቢሎም ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። Bad luck. By a multiple launch rocket system, surface to air Stinger missiles, and missiles fired by jets known as AIM-7 and Hellfire missiles. Tonight, Deputy White House Press Secretary Anna Kelly tells me, quote, "This decision was made to put America's interests first following the Department of Defense review of our nation's military support and assistance to other countries across the globe. The strength of the United States Armed Forces remains unquestioned. Just ask Iran." እዚ ድማ ካበይ ዝወፀ ካብ ዋይት ሃውስ ዴፒቲ ፕሬስ ሰክረታሪ ዳውፅኦቶ ታይም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ነዚ ኣፅዋራት ጠጠው ዘበለቶ ምክንያት ብመፅናዕቲ ናይቲ ዲኦዲ ማለትካ ዲፓርትመንት ኦፍ ዲፈንስ ማለት ሪቪው ምስ ገበረ መኻዚኖታቱ ምስ ፈተሸ ኣፅዋራት እኹል ከም ዘይብሉ ምስ ፈለጠ እዚ ኣፅዋራት እዚ ንናይ ኣሜሪካ ሴኪሪቲ ንናይ ኣሜሪካ ውሕስነት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንዑ ድማ ቀልጢፍና ክንትክኦ ስለ ዘይንኽእል ስለምንታይ ክትክዎ ዘይክእሉ እቲ ሬር ኤርት ዝበሃል ዝነበረ ማግኔትስ ቻይና ብገረሮም ሓኒቃ ስለ ዝዓፀወቶ ሓድሽ ኣፅዋር ብቕልጡፍ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም። በቲ ቀደም ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ቮሊሙን ክሰርሑ ይክእሉን እዮም። ስለዚ እንታይ ገብርሎም ዘለዎም ኣፅዋር ሒዞም ዩክሬን ዕድል ክብራዩ በቲ ዘለኩም ኩነታት ተጨፋጨፉ ንሕና ወዲና ኢና ክንበከም ይንኽእል ኢና። ምክንያቱ ምስ ቻይና ነገር ንደሊ ዘለና ምስ ኢራን እውን ክድብድብ ንሓስብ ዘለና
ንዓኻትኩም ንኸነጥሕን ሕጂ ናብ ንኸደ የብልናን ወይ ንኣትወ የብልናን መኻዚኖና ዜሮ ክነጥርፋ ይንኽእልና ብምባል ንዩክሬን ኣብ ክትወፅኦ ዘይትኽእል መዋጥር ኢትዮማ ጉድባይ ሶሪ እዚ ነገር እዚ ክንገብሮ ይንኽእልና ብምባል ክጠልምዋ ንርኢ ኣለና ዋው this is amazing anyway ግን again tells me that this decision was based on a Department of Defense readiness review, meaning that officials believe that sending these weapons to Ukraine would reduce the U.S.'s ability to be ready for any contingency, of course, especially China. So in terms of real-world impacts from the cutting off of these weapons, what do we know? What could be the impact? I've been asking Ukrainian officials to respond to this since last night, and they've all declined. But they've made clear over time that they especially need air defense missiles. Patriots, alongside other air defense, are used to defend key Ukrainian sites, as well as its population and cities, from what is daily attack by Russia. In fact, Ukraine says Russia launched more than 5,400 drone attacks in June. A new UN report says there's been a 30... So እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ቀንዲ ካብቲ ዝደልይዎ ዘለው እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ቲ ፔትሪየት ዝበሃል እዩ እዚ ድማ እቲ ሚሳይላት ናብዚ ዝኸይድ ተደይ ጌርካ ብፍላይ ነቲ ኣገዳሲ ኪ ሳይት ዝብለው ኣገዳሲ ንኣብነት ድሮናት ደፍርይሉ ዘለው ሚሳይላት ደፍርይሉ ዘለው ሜይቢ ናይ ፀዓት መመንጨው ክኸውን ይኽእል ሜይቢ ካልእ ኣገዳሲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ነቲ ንሲቪላዊ መዓላ ዘይኮነ ነቲ ኩናት ንምቕፃል ከኽእሎም ዝኽእል ነገራት ደበለ ኩሉ ብኤር ዲፈንስ ሲስተም እዮም ዝከላኸልዎ ስለዚ እዚ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሃሊካ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ እቲ ሚሳይል ካብኡ ክትጓዝ ዝኽእል ተዘይብልካ ትርጉም የብሉን ጉድ ፎር ናቲንግ ስለዚ እንታይና ልክዕ ከላሽን ሃሊካ ጥይት ተዘይብልካ እንታይ ትገብራ በትሪ እያ ትቕይርታ ከላሽን ስለዚ ኢንፋክት ካብ በትሪ ኢኻ ትመርፅ ምክንያቱ ከላሽን ብዓብዩ ተሰኪምካ ዋላ ሓንቲ ክትገብሮ ስለዘይትኽእል ብበትሪ ኢኻ ክትታኮስ ትኽእል ስለዚ ፀላኢኻ ከላሽንን ጠያይትን ዘለዎ እንተኮይኑ ንስኻ ግን ከላሽን ጥራይ ጥዩ ዘይብሉ ተሒዝካ እንታይ ከጋጥመካ ከም ዝኽእል ንምግንዛቡ ከቢድ ኣይመስለንን all in all ኩሉ ገምጢልና ክንሪኦ ከለና Ukraine is really in deep trouble ከቢድ ብድሆ ወዲቓ ኣላ and ካብዚ ነገር እዚ ናበይ ገፃ ክትከይድ እያ that's going to be a very difficult call ወይ እውን ኩነታት እምበር እዚ ብወገን ዩክሬን ክኸውን ከሎ ኩሉ ነገር ግን ስቕ ኢሎም ክገጥፎ ማለት ኣይኮነ ኤውሮጳ እንታይ ይገብራሉ ንምሕጋዞም ማለት እዩ መጀመርያ ዩክሬን እንታይ ይገብሩሎ ስቕ ኢሎም ኣይኮኑን ዝቕተሉ ዘለዉ ሰሙን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዩክሬን ድሮናት ኣብ ውሽጢ ራሽያ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ኢና ንርኢ ዘለና ሲኤንኤን ዘመሓላለፎ ስለዚ Russia try to tገብር ዘላ Ukraine with the gunfire of what is likely to be security personnel shooting up at what they think are drones about to hit the area around them. But also it's extraordinary because of how deep inside Russia this was, 800 miles inside, hitting what a Ukraine security official tells CNN was a target they were aiming at, the Kupol electromagnetic plant, which Ukraine says is responsible for the construction of TOR missiles, OSA anti-missile systems. ከም ንሪኦ ዘለና ዩክሬን ብግድያ ከባቢ 800 ማይልስ probably ለ1000 ኪሎሜትር ኣብ ውሽጢ ራሽያ መጥቃዕቲ ከም ዝገበሩ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናይ ራሽያ ዝበልዎ ብፍላይ ነቲ ኣፅዋራት ንምፍራይ ዘድሊ ነገራት ባእታታት ዝፈርየሉ ቦታታት ወይ ንፃረየሉ ቦታታት እናረኣኻ ንዑ ኢኻ ክትሃርም ዘለካ ስለዚ ንፀላኢኻ በቲ ዘለካ ሓይሊ ኣበይ ይሕምሞ ኣበይ ነቲ ኩናት ዝያዳ ንኽትቋፀሮ ይኽእለካ ይኸውን እናመረፅካ Indeed, the Garpia attack drone used frequently across the front lines by Russia. Russian officials, though, say that 3 people were killed in this attack and 35 injured. Unclear if they were civilians or people working at the factory plant itself. But Izhevsk, where this attack occurred, so key to Russia's arm industry. But it comes at a time of bad news for Ukraine across the front lines. And indeed, suggestions today from some Ukrainian military bloggers that, in fact, they've lost the largest amount of territory on the front lines in June for a number of months as Russia continues its slow incremental advances, not quite the vast summer. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዩክሬን ፈፂማቶ ዘላ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ራሽያ ኮይኑ ናይ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ወይ እውን ኣፅዋራት ደፍሪ ካምፓኒታት ዘለዎ ከተማ ምዃኑ ትዘጥቅዕዎ ዘለው የግዳስ ነቲ ዓውደ ኩናት ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ኣለዎም ዝኽእል ኣይኮነ ምክንያቱ ብዙሕ መሬት እናኸሰረት ብዙሕ ቴሪቶሪ ብዙሕ ግዛኣታት እናኸሰረት ትኸይድ ኣላ ዩክሬን እዚ ገይ እንታይ ኢለኩም ኣብቲ መጀመርያ ናይ ራሽያን ናይ ኢራንን እስራኤልን ኩናት ንራሽያ ኩሉ ግዜ እዩ ኣድቫንቴጅ ዝፈጥረላ ምክንያቱ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣተኩሮናቱ ናብ እስራኤል ገፁ ምስ ቀየረ ራሽያ እቲ ዩክሬን በይኑ ስለ ተርፍ ኣብቲ ግዜ እቲ ራሽያ ኣድማዕ ዝኾነ ስራሕ እያ ትሰርሕ ስለዚ ሕጂ እውን ንሪኦ ዘለና መቐፀልታ ናይቲ ቀፃሊ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ዩክሬን ኣብ ዓብዪ ሽግር ከም ዘላ ብኢኻ ትፈልጥ ምክንያቱ እቲ ሚድያ እውን ኢግኖር እናገበራ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኤውሮጳታት እንታይ ይገብሩ ኣሎ ስቕ ኢሎም ድዮም ዝርእዩ ዘለዉ
In Ukraine, Germany's reportedly begun financing long-range drones to help Kyiv defend itself against Russian forces. Germany's Ukraine's second largest military backer after the US. According to German media, initially more than 500 weapons will be produced with a range of up to 1,200 kilometers. The Ukrainian drone كم نريد لنا من البات زي درون وش راشا متقعت زجبرة نبلت أنا هنا كاب جرمن استبقى كون كم وي جرمن ذهبت كون كم زخلي زي نجار زلوا جرمن كسب شنكل 100 كيلومتر كخدا زخلا درونات كتفرج جمير الله. I mean you know Germans بهالهجر أب industrial capacity وحيال كم زنبرة عند حقوق طبعا أي أوروبا بهال زنبرة بسنك زي حجز عندنا كايدا نايندادنا كالنت أجمعت أبشكر ودي أوصل زلوا سلزة تكاري إندستري جرمن أتناي مكاين إندستري إداعاتنا تحمق خيد نتلو تاي قبريم نبدرون قصهم شفت قبريم سلمتاي industrial capability اللون فابريكاتنا مفراي إنجنيرات اللون سلزة راي كابتن ماكينة زنبرة نبدرون قيرو يقوليهم من البعد the perfect زخانة قبري كلهم give them time قرب جزي حبهم German is going to be a very strong force بزيك العالم German نزع أسوارات جزيان تحركهم ما عاد بجد ما حنتش أمر سلزلهم sophisticated أسوار المفراي جزي كوزلو ما يكونن من البعد أن خندي جزي خنبلان غلينا أب أسوارات أب زمت زل حمش دش عامتات جرمن قال كابتم قدامت كون كم زغنا فلوتي سلام تاي بلوك مالو إتهم أما خايرن قالن وفيرهم زنبرين جنرات أتي إندستريتي بكالوت هجراتنا تبع أي خيس لزلو أكل شفت قبر اللون سلزي أبزنا يسوار دما بملان نابو قصن شفت قبرة يقدر الله ما عاد باجت كاتو هاي بوان سلزلو نابو قصهم شفت عند حرجيرهم أسواراتنا مفراي كخبضهم كم زي كنا مفلات يدلي مغنياتو أسوارنا غتفري تايلكا جنزبن حنقول نزلكا حنقول اللون إنجنيرات اللون درو دفريز نبرو جنزب دما ما عاد باجت حنتيش أول لون تدي فانساتهم سلزي it's just a matter of time sophisticated أسوار كفريكم تقولوا تواجعهم بواجنا كتبامي كهم أتي أسوارات تيك شيء تدي كيلو كتبانا German is gonna be نبكال direction يخيد سلزي تعلمنا جن نأسوارات كمبانيات نابزحان ناخسبان بعرقيدن تاكدليه داقا خداليه داقا نخلو كينات كدلي كينات نقولو دما ما عاد نقرات كتسأتركت كل هاللكا سلزي نبحال حرقنيا من قدننا نخيزة لنا كم it is what it is كم تزال تاينا خنقران 1,200 kilometers. The Ukrainian drone attack on a factory in the Russian city of Izhevsk today is one of the deepest strikes inside Russia since the conflict began. It left 3 people dead and dozens more injured. Drones have been crucial for Ukraine in the war and can now be operated from just about anywhere. Our reporter, Max Zander, has more. This is one of Ukraine's new big drones. It's called Nemesis, and its operators say it's a major step forward in drone development. It can travel up to 30 kilometers. Under the cover of darkness, the operators use the infrared camera to find targets behind enemy lines and drop bombs on them. Rather than radio-based communications, it has a Starlink internet connection. What's the main difference? The advantage is that Russian pilots cannot jam this connectivity. كم تريور لهم تي عودة درونات ناي درونات تكنولوجي ناي درونات وق كاب كزينا بجزء إن حيا لي خير كم زلون درجة يوكرين ملو أتوكروناتا مستبزع باجت بس أزلو ناب درونات رايزة توكريو زي يوكرين زبهات زل هاجر كم قال له تترجاجيو أب أفريقيا حدا جنيا تراخص أول زغل هاجر مغاني ردان له سلمتاي درونات بحسر يتسرح زلو I'm telling you بحسر باجت زحسر درونات يتسرح زلو نتوكينات ببزح ناخذ كوس لذي هذا معلتنا زي نجاراتنا بأفريقيا أكشط أكتب بجس مخانو ردو غير مسرو جينا أبكينات كلها بأفريقيا أف السودان أتيو حتى جزء درونات حق جزء يريك تفلت زلكم أف السودان ماشي مالتي معناته ناي بوتين سراويت أف السودان إنك أسقص له مس حدا وجن على اللوز إيلوس لزجمته أف السودان ماشيو درونات غير متقعد فتي بخمسين برا الذكري لذي زحيل لذي كابكينا تعرفون إز درونات زي نقال معلاك قبل خمس غل مجنزابي اللي بحفش عجن تعودوا كينوات أبزوان زي بزبالة بزلع على حيلي أبيت مسائلات بفلا إذا ما أبدرونات زتو كربكيناتنا نرزلنا ناي درونات حتى بيمانن تجامن it's becoming so crucial بزيبو تكوينات درجة قتل أبزي كل درجات بتسهله تكوي درون دم أنتي زلكا إنترنت يدليو سلمتاي navigation كتكام سلزلو تليفون كهسكا إنترنت ديبل كا GPS يتكام نغار right سلزي التي درون تدمرو GPS تدمرو ستارلينك مالتي إلى ماسك مالتي سلزي إنترنت كاب ساتلايت أكسس انتلو وخينو أبتاز دليا علامة نكهرب navigation system الله سلزي كل نجار ستها هزي if you don't have internet
ድሮን ንበይኑ ክጠቕመካ ኣይክእልኒ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለምንታይ እቲ ድሮን ናትካ GPS ተጠቂሙ ኣብ ዕላሙ ክሃርም ኣይክእልን እቲ GPS እንድሕር እቲ ነቲ ናይ GPS ሲግናል ድማ ጃም እንድሕር ገይሮምልካ ድማ እቲ ድሮን ናትካ ከምቲ ዝድለ ዕላማ ክሃርም ኣይክእልን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኢን ጀነራል እቲ ዓውደ ኩናት ብኩሉ እናተጠናነገ ዝኸይድ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ተደጋጋሚ ነጊረልኩም እቲ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ብኡ ጌርካ ክትዋጋእ ከም ዘይትኽእል ኣጋጣሚ ግን ንሳቶም ንናይ ቻይና ባይዱ ዝበሃል ናቪጌሽን ሲስተም ስለ ዝጥቀሙ ፀንሑ እቲ ሚሳይላት ናቶም ዕላሙ ክሃርም ክኢሉ ንእስራኤል ድማ ማእዝና ንክትቀይር ወይ እውን ዕላማታታ ንክትቀይር ዝገበራ ስለዚ again ተደጋጋሚ we are coming to technology ኣብ ዓውደ ኩናት ቴክኖሎጂ ኣብ ዓውደ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮፓ ኣብዚ ለንቀና ሓንቲ ቪድዮ ገይሮም ነይሮም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ Yesterday, we saw NATO leaders commit to more defence spending to counter the threat from Russia. They were browbeaten into action by Donald Trump, who made clear America would no longer act as Europe's protector. They've pledged to spend more by 2035, but that is 10 years away. And every day, the battlefield is changing. In the skies, on land and on the waves, drones are كم نفلتو عبد حلفة وعلى نيتو مالتيو نيتو هجرات نيتو باجت ناتن ب5% نيجيري بناتن حف قبلو بخاله زراربا معت جنزب نابطوار انفست كوني معت بليونز ان بليونز ان بليونز نابطوار مسرحن شمتان كفسس مخان تنغيرو له اصوار زفريا كامباينታት ድማ ብርክናተን ሰማይ ጠቀስ ይኸይድ ዘሎ ኣጋጣሚ ናብኩም ኢንቨስት ለዘይ ገብር እምበር ዳርጋ ኣብ ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ዘፍርዩ ዝነበሩ መዓት መክሰብ እዮም ረኪቦም ዘለዉ ስለምንታይ ሃገራት ኣፅዋር ብሉእ ኣተኩረናተን ቁጠበ ናብ ኣፅዋር ገፁ ሽፍት ይገብር ስለ ዘሎ እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ክገብሩ ከይሓስብ ኣለዉ Watch now. In the skies, on land and on the waves, drones are revolutionizing the way we fight. Ukraine and Russia are the most battle ready. They each make millions each year. Europe's armies, though, are lagging behind by comparison. Ukraine has on record that they produced like, I think, 1.3 million drones last year. I would be surprised if NATO even bought like 1,000 drones last year. Drones are responsible for hundreds, maybe thousands of deaths in Russia's war in Ukraine. They've allowed both battle-weary countries to build armies in the sky. It doesn't get hungry, it doesn't get sick, and it gets بحفشة انت يبزبلو زلو اتنا درونات حتو ايروبا زيادة ابو دحيرو خمزلون ازي حج حدش باجت نبلو زلنا دما زيادة اب ناي درونات ناي مراقب ناي جلاب درونات ديو ناي درونات بسماي زغيد ديو اب درونات نعودو كينات زغير زلو زوسن زلو اب زوان زي درونات يو راشا مستقل عبيتو زيادة ناي يوكرين زود معالو زلو بزح درونات كفرس لزغل زلو رجعنا لهم تشاهد درون استبال ناي من يقتلوا ناي إيران جنبرة نوع موديفاي جيروم كابو تبغيسهم لما بزح كال عينة موديلات ناتتقموا بدرونات زيادة هذا غاز ودغزلو معناته درون تتقاتل الكحتيني تقاتل الكازلو سبا يكون تقاتل الكازلو سلازي الدرون ابتا عودنا درونات جيم بغاس it's going to be a very costly نوزح تقرا ابزي وي مولو بمولو ناي سلام كينكا of course سلام حين ذي بالكا كونه يكني سلازي درونات اندحر زي ماستر جير كايو it's going to be very dangerous and very difficult نبزح تقرات كم نريو زلنا دما اوروبا ناتو زياده تكروناتو ناب درونات كون كم زغل يزارب This is a Shahed drone manufactured in Russia and Iran. They fly low, then swoop up high before diving for their target, making them almost impossible to intercept. Sources tell me that Ukrainian authorities are expecting up to 500 of them each night in the coming weeks and months. Tonight, I'll hear from a commander in the Ukrainian army as we ask, is Europe ready for the drone revolution? Siobhan Robbins has this special report. Off the Polish coast, we're sailing in contested waters. بتحطو سي ايروبا ابز كنتات زي ريد لو دون زي ناي درون تكنولوجي كم زبع الراشا زتقمولو زلو ندريلنا كم تريغو دلهم ولا ساتهم بجلاب ديو بكال بدرونات يغاي كم زلون يربايان تي انتلكت سلازلهم تمرت سلازلو اندحر باجت انفستيجيروم لو اصوار كفري كلون يميلو زحسب اكزي حتى اكزي كوزلهم يقل دامبر اصوار نخفري كبدا ما يكلني they have the intellectual capability اللوم باجت ندحر ببزح غير كالو اصوار كفريهم انا دفرحان زلو انتايو ببزح اصوار كفر مس جمره اتتصقم كاب كمت زخل مغنزاب يدلي معناتو عداغا كترقبلو لك عداغا ناي اصوار مالت دما نكينات كتقدم كتكلا لك مغنيات ناي كيدات كدلك كتكلا لك and we are entering a very dangerous territory مالتيو سلازي اذا اصوارات زي زخول لاوروبا نفسها تعتقو زلا
እቲ ኩናት ተተይሉ ኣብ ኣፍሪካ ረብሓታቶም ንምርግጋጽ ምስ መሻርክቶም ኮይኖም ብዙሕ ሽግር ክጽሕትሩ ምዃኖም ክትፈልጡ ኣለኩም ዝኹሉ ኣፅዋራት እዚ ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ሓደጋ ክፈጥረና እዩ ናይ ኤውሮጳ ኩነታት ተጠው ምስ በለ ስለዚ I really wish ኣብ ኤርትራ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ናይዚ ነገራት እዚ ስጉምቲ ክወሰደሉ if we are not doing this if we are not doing in a scale እዚ ነገራት እዚ ብዛዕበየ ስኬል ክንገብሮ ክንግደድ ኣለና ወላ ካብትን ተሪፉ ሓደ ስንታይ ልጽሒፍለ እስከ ናይ ኤርትራሲ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ሓንቲ ድሮን ክገዝኣላ መብፅዓ እተው እንተትብሉናሲ ኣነስ ብገበርኩ ልጽሒፍለ ያኩም is right ሓቂ እዩ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ስለ ዘለና ክንደምንታይ ክኸብድ ከም ዝኽእል ከዓ ንግንዘብ ኣለና ምናልባት እቲ ሰብ ነዚ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና ኤቭሪባዲ መዓልታዊ ዝሪኦ እንተዘየሎ ከየስተብለሉ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ወላ ነተን ዓበይቲ ሃገራት ይብድሆ ዝፈጥረለን ዘሎ ኣይኮነን ንኣሽቱ ሃገራት ወላ ነተን ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃላ ስለዚ the one who is investing a lot ኣብዚ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ comparative advantage ክህልዎ እዩ ስለዚ ዓብይ advantage ክህልዎ እዩ ሞር ድሮናት ዝዓጠቐ ብብዝሒ ድሮናት ከፍሪ ዝኻለ ነተን ምስ ኣቃፀልካሉ በትክትክእ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ሓደጋ ክወጥቀካ ናይ ምኻል ዝለዓለ ሓይሊ ኣለዎ ብፍላይ ድማ እቲ ድሮናት ዘለዎን ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ድማ ታዕውደ ኩናት ክሳዕ ክንደይ እቲ ባትል ግራውንድ ክቕየር ከም ዝኽእል ወይ እንታይ ዓውደ ኩናት ካልእ መኣዝን ክሕዝ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ መጻኢት ኤርትራ ብዙሕ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ከድልያ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ንስማዕ እዩ The tank can survive for 6 minutes. On European continent, at the moment, there are only two military forces or armies, battle tested, with ability to use millions of drones. One is Russian, which is planning new aggressions. Another one is Ukrainian. Russia and Ukraine are now drone fighting experts. The fear is, in the next 5 years, that expertise could be used by Putin's forces against a NATO country. We shall face Russia. ብሓፈሻ ኤውሮፓውያን ካብ ዩክሬን ካብ ራሽያ ዘለዎም ፍርሂ ከቢድ ኮይኑ ኣክንዲ ነቲ ናይ ኤውሮፓ ናይ ፑቲን ነገር ብባሓይልን ብባእስን ጥራይ ክፈትሕዎ ዝፍትኑ እቲ ዝሓሸ ብዲፕሎማሲ እንደድፍትኑ እውን ዝሓሸ ምኾነ ነይሩ ምክንያቱ እስካብቲ መጀመርያ ዝጀመርኩልኩም ንመለስ The first time the French and Russian presidents have spoken since 2022. Why do you think this is happening now? There is a change in what is permissible and desirable in foreign policy at the moment. This is an outgrowth in many ways of what we've seen over the past 6 months since Donald Trump came into office in the United States. Having conversations and making bold moves is now completely acceptable and part of the political reality. It also comes after last week's Hague summit at NATO. This was a summit in which the question of what kind of threat is Russia was answered. Russia is a long-term threat for the alliance. So you have doctrine, an explanation of where the whole alliance stands. انت تبل دلا بحفشا اتي ناتو عودو كيناتو نكغير نجدنيو تجديد زلو مغنياتو بكوينات رايني راشا كسعر سلازي تغل امريكا دما اذا نعترى سلت خيزلا دبلوماسي كتفتنا يجدنيو سلازي بوتا درو عين راين راشا سعرنا صبللتنا تحيزنا تعويتنا كنوصينا زبل زنبره كالكوليشنز نشت عليو حجي قال نجر زربا قال نجر كنزاتك نكلالنا زبل سنة حساب زيادة بوتانا رخبة إنا نرزلنا سلازي at the end of the day the calculation based on reality تنبر delusion ويكا هوتا تانات كان تمنيتنات كان بحقنات كان خونا يكلني all فرنسا إيقوناتهم أوريدهم نتي زبلوز نبرو تحديد فخران قريفهم كفيلنا مسبوتين كنزرار بنا قبل خلو من البات نبزحاتنا إيقونا يتعبيت حتى غيرنا هنوزن خلينا أبون النتري خايقن كوينات أبتعو لايز فتح كتزرارب كتكلا لك كي تزراربك أوروبا كندز زقبرو باجت يكبرو كندز وصدو أسوار يكبرو نراشاك سعر واي كلون يوم it's very simple نراشاك سعر يتخليها سلام تادي سعره نيكول الروح هاي لسلو زغنة السعر أنت جمير كاز قرده لكي مكاخطة فيه سلازي أتا calculation في الاتيا كما يجير كان زنا كويناتن قالن يطو كتبلو تخل امبر كالنا نجر كجبر زخل يلا لذي تكل زقبرو زلو يس أصوارات أفريقيا حيال كوينكا قبل التنت حيلكا كتقتل تشبغي حجازوني كتبل تخليها يقداس أمو داتا ناي سلام منفس كساب زي فتركا نت كونتيننت أوروبا ولا حنتي لو تكم تعالوا زخل نجر كله يكلني لذي what we see right now is a very serious time a very serious situation
for time while it bombs civilian targets in Ukraine. Do you agree with that? And what pressure can the US, can Europe put on Putin to stop this stalling game? I completely agree with General Kellogg, and in fact, this is the vein in which I spoke at the NATO summit last week in the presence of Secretary Rubio. Vladimir Putin is mocking the peace efforts of President Trump. He's increased his attacks on civilian targets in Ukraine since President Trump started his peace effort, and he's doubled them again since Israel's and US attack on Iran. So I hope the US now does. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፖላንድ ኤውሮጳ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንዶናልድ ትራምፕ ኢጎናቱ በቃ ዶናልድ ትራምፕ ፑቲን ንዕቕካ እዩ ንስኻ ንሰላም ኢልካ እናፃዕርካ ከለኻ ፑቲን ግን በንፃሩ ንብርቱዕ ኩናትን ብሓይልን ይነቱ ኩናት ዝቕፅሎ ዘሎ ስለዚ ንዕቕካ እዩ ተናዒቕካ ዲኻ ስቕ ክትብል ገለ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ግን ፑቲን ይንዓቆ ይንዓቆ ዓቕሚ ፈሊጡ ኣሎ ሓንቲ ፅብቕቲ ዘላተስ እዩ ዓቕሚ ፈሊጡ እግሩ ሕፂሩ ኣሎ ምስ ራሽያ ትውግኣት እዩ ولا حنت لو كم زي كل انترفوا أسعارون جنزبون نبرتون كخسر بر حال ولا حنت كم زي كل تردي وصل زنا بره أبا خلو شلل جابيز ومالو يقولنا تدون الدرام مستقل إنجلونه معس يعوت معس كأي عوت ونزفل سبي زواج أنا جراس خالقريت جبري زي كومن سنس الله طيا خالد أجمعتو كم دليتو عندراناتون أبستفل عليه أبزو على زي حدرة حساسبان مرجع سناتون قديف كا زواج زي واتون خالقريت جبر سبي لو كانت زي تواتأنا نايلو ساعتكم دحر تواتأكم كنا كده شعب ليلو نسجن أجرح تيرو دروتات واره يبني نحل عودة كينات مودو زي طرفه والمسعار زي طرفه تزازي مزلو كيناتي أسواري كسري لا يسددني بما بعد نعتهم reject غير ومالو so it's up to Europeans whether they come to reality مسكون النت تلازيبهم لتكونات تطويب بالوضع ولا أبتو تتاقصيلهم جنزبهم نبرتهم تعلو خلو دماء أوانهم نبقوا طبعا نبكالن كتكروز قبا مرحتهم نقوم مشيتن زعبا كينات راشان تراك زاربو عالم قديفاتهم توينج أفعلا. Does the right thing in response to Russian intransigence and war crimes. And I think this intransigence hasn't really moved at all because we're seeing Putin, the French President Emmanuel Macron, we understand in the last, half an hour or so, held a call with President Macron, the first call since September 2022. And Putin told Macron that any agreement to end the war would, quote, have to be based on new territorial realities. That, it doesn't seem for a minister like we've moved at all when it comes to forcing Putin to a negotiating table. So what else would work here? What else? Well, I hope the Lindsey Graham bill gets attention in US Congress because that would, for the first time since the assumption of office by President Trump, put some extra pressure on Putin. He only responds to pressure. Let me put to you what I heard you say, and I thought it was really interesting. بعفشة أنت يوم زبل زلوا أوروبا out of options كم زخونين عن رجالنا أوروبا قبل البوتين كجبروا وزخلوا تساقطي ويبنزخوني كجبروا وزخلوا كله يسري هلا عصرت شو من تجزية sanctions عصرت شو من راوند ناي إقدر أجيرو مالو هذا جزية مبلغ على جزية مبلغ سالسين نابلو عصرت شو من تجزية بس يعملوا سلزي عصرت شو من تجزية كل عينة إقدر أجير كا راشا قوت كا زي كيلو كل زلك كجنزب بليونات من البعض تريليونات كجنزبون نعم يوكرين تيقا ممليش زخسر نطلع غينو تايز بعد هذا جزية أبغى تقول نطلعها أمه تقول قاد كتوت تدليخا انت كجبر لك ناخذ داخل على لك برنا تقول قاد نوشت بمقعد كيكون كان توت بأوروبا زلوا نريد اللاجن أبغى قاد نحلو نتقول قاد يخوت يوم زلوا لذي مت أن تقول قاد زخات كا مت أنو سأقام كا أوشتي خطأ تزلها لذي كم نريد زلنا أوروبا they need to change their perception or their mindset but again أوروبا أبي نايجو حتى سلزلوا رشا جدا كسر لنا كانوا دخل لنا زبل منفس أبحن قولهم سفير سلزلو well good luck ترى هاخد لهم تخل and luck is not going to be enough here I heard you say, and I think this was at NATO, you can correct me, that the closer you are to Russia, the more you spend. I mean, that is certainly the case for Poland. You are the biggest spender as a percentage, I think, of GDP. But there are concerns, Foreign Minister, that while an agreement may have been signed here and agreed at NATO, that there could be a slippage in the spending target of some countries. We're looking at... بملك حتى دما توم أبنيتو دما حجرات بخمية مزخفلي لمام بحفشة نابنيتو زقرب حجرات نو نابراشة قد أنسس أنك حجرات تنزيادة زخفلية نابنت دوب مسراش هزلوا بولند 4% نجري بناتا تخفض زنبرتيا
ኢስቶኒያ ዶብ ምስኡ ዘለዎም እዮም USA ግን of course ንኻልእ ረብሓታት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ላትቪያ 3.15 ግሪስ unbelievable I mean it's just shocking ክሳብ ክንዲዚ ክኸፍሉ ምኻሉ 3.% Lithuania 2.85 Finland 2.41 Denmark 2.37 UK 2.33 ስለዚ ኩላቶም ኣይበፅሑ ነይሮም ውዕዳት እዮም ልዕሊ 2 ከማን ነይሮም ካልኦት ድማ ገና ዘይተበገሱ ዘለዉ ስፔን 1.28 5% ናይ GDP ናትኩም ግበሩ ይብሎም ኣለዉ ንስፔን ንሳቶም ግን ናብቲ 2% ከማን ምብፃሕ ሲኢኖም ዘለዉ እዮም ስሎቬንያ ላክሰምበርግ ቤልጅየም ብራስልስ እዩ ኔቶስ ኣብኡ እዩ ዘሎ ንሳቶም ግን ገና ኣይተበገሱን ካናዳ ረይዎ 1.37 ኢታሊ 1.49 ፖርቹጋል 1.55 ክሮኤሽያ 1.81 ስለዚ ናብ ክልተ ዘይበፅሓ ሃገራት ብዙሓት እየን ዘለዋ ስለዚ again this is going to be very interesting to watch ፈረንሳይ ይኹን ጀርመን ካብ 2% ናብ 5% ናይ GDP ክኸዱ it's going to be massive but again እዚ ርኢና ንሕናቲ ዓለምና ቤት ከይዳ ኣላ ክንነግር ጥራይና ንኽእል ናይ ሎሚ ኣርስቲ ኣብዚ ክንውዲና ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹም ድማ ብሃናፅ መንገዲ ግደፍና መልኩ ናይ ሎሚ ኣርስቲ ኣብ ዝኾን ውዲና ኣብ ካሊእ ይራኸበና ፅፅብቑ thank you bye